Gavana Mutumanto ithinkia muthenya Jonaru anombete kwithirwa agitumiria umbani bwawe kiri thirikari yawe mieri 8 kumari kujukia wathani na Mutumana agwetete matunda ja ngwataniro yawe na thirikari nene gucokaniria ukaria bure na nyambene kureta thiri ugima wa kibwa barabara utalii na iwanda na guntu kuretete na mbere kureta ugaruruku nikyo gitumi utukubona arua tugukuria kethera uri na maoni jari kwigurure antumiria Gavana Mutumanto ithinkia maoni jaku ni jari ku iguru ria antumiria Gavana Mutumanto ithinkia aranira bautu kurukira 23578 ijire ithato ithano mugwanja inyanya iyo ni namba yetu SMS itina mari kinya jari ku nkethura nkethoma antubiri tiaku ora tugwita na mbere nkuruki no ithiro gitika gicoka gyaku kurukira mitandao yetu ya Facebook na kinya YouTube haraturi mwe kagite negaka Antonia Phineas Imana oni mitagwantinyari Kenywa jani jamaja tukupanganiretyo tukubanarwa kirinteto chetu Yareto kudhurania kirinteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutumanto gutariria umbani bwa thirikari yawe kiri rwari rwawe rwa mbere kiri MCA bunge ne county ya Meru. Amero kurita maoni jago kone njara baringienda Rais Ruto arumira kiri rwari rwawe kiri nthiguru ntuko ya rojo. Kende kina gachagwa gweta na mbere kuthimana kathario nde ithurano bia mbere North bitigeria ntuko intare. Tukakuretera gicunje kia mbere kia riboti ya mwanya thabu Erieni. Richard Omwananiro mathithio tukubonaro tukianjiria ntito chetu Gavana Mutumanto ithinkia muthenya Jonarua na rutete ntumiri yawe ya mbere ya county kumara jukia utongeria mweri jwe thatu mwaka juju akiariria mbunge Gavana Mutuma ariuga nombanite kiri gukiria rwangi rwogima bwa mweri akiuga ati mbere ya kujukia wathani rwangi ruru ni rwari thinene na ritunguge bago magita kwa magita Mutuma nkuruki na agwetete umbani na mworoto jwawe kiri gukiria utalii kuthiria thina ya ruje na jangi jama inge muthuri Muriuki no karibu ngene narua na tuthuranira rugono ruru. Vajua na Gavana Meru Reverend Isaac Mutumanto ithinkia na kinyite ndene mbunge ya Meru na kyo dikingi nikenda kueja na rwari rwawe rawiti na mbere na mibango ire ndene county ya Meru. Pambere akigwata ugeni ni Speaker wa Meru Ayubu Bundi. In delivering an address to the assembly, the governor shall be heard in silence, and the address shall not be followed by any comment or question. Gavana wa Meru na mbere rwari rwawe na kuya mandu yege witi na mbere na mibango re ndene county ya Meru. Pambere ni mandu yege ogibwa mwiri akiyo mankira nandi mandu ja megomo jadirete na kinyena mubango ja kuria mandiktaji ba matura. Towards this end, having inherited a neglected healthcare system which was paralyzed by endless industrial action, we took deliberate actions through the process of negotiation and mediation to come up with workable solutions to end the stalemates. I'm happy to report that we are amicably implementing the same. We have budgeted 111 million, which will cover CHP's community health promoters stipends for the entire financial year. So far, we have paid up to September 2025, and arrears will be paid within the current financial year. Bojairi agone mandojoge okaria na chiometie kutigira wamba ngombe bogudha boginia. My administration built a camp for National Police Reservists, availed 2 land cruisers, and supply of food and other amenities to 72 members of
National Police Reservists protecting our farmers in Nyambene northern grazing zones. Since I took over and declared war on cattle rustling, our livestock wealth is protected. Butatu ni madhujegi mbembe tenekuru akiwa nandi mubango jwe mwesi chichokete chakuna mbembe na nyambango jovukisha jakutetheria corona mbesha. Meru Youth Service will recruit our youth who will assist in community service and share registration. As they assist, they will receive a stipends of Kenya shillings 500 each on daily basis. My administration is implementing the Rukisha program, a Kenya shillings 24 million women's revolving fund. Formalization through an MOU with the Meru County Microfinance Corporation is underway. Nguruki akiwa metaratara mwanya irekite ekwagirithia urimi. 3 million for procurement of maize for Afya millers. 5 million for procurement of milk cans. 2.5 million for coffee seedlings. 2.5 million for avocado seedlings. 15.2 million has been allocated for veterinary supplies and vaccines to control livestock diseases across the county. We have further allocated 3 million for artificial insemination services. Amana bubu Governor Meru agwa kurigara kwawe nikona ati thirikari ya county itigwitikire kwa ambasare anaba secondary na ithomo birabire gurwa secondary. And acknowledge that counties can no longer issue bursaries to secondary schools and tertiary institutions. Not because we lost the will, but because the Office of the Controller of Budget has halted these allocations. The promotion of over 400 members of staff since I took over this financial year 2025-2026, my administration plans to promote all the stagnated county staff and fully implement scheme of service across various candas. Na mudiene agwakethwa gukira itu na Meru kimandu jegi otari nikendage ni betho bakingia. We have allocated 9 million towards strengthening tourism visibility, accessibility and visitor experiences across our county. Mudhuri Murioki, Oro TV, Mutijo Kangangi. Enseba mbunge ya Meru bakathite rwari rwa gavana Mutuma bakiuga na taririte umbani na mathina jaraja rumirite thirikari yawe. Bakera nyume ya gavana kuruta ntumiri yawe gikarone kia mbunge MCA baruga ni ntuku ya kuririkana ni untuberega untutabobo mwakene jo 2022. Mutugi kare na ranirite na atongere baba na atutumira report yeje. Kuma toe kuringirwo kura ni the first one by the governor nonto ebaterio kuya every year kisheria azo tomba kwethera twenenge turi ya think mwaka wa 3 nonto erarengi to arena problems nyingi muno iboto tomba kwethera twena state of the county address Sakumutuma to think here for the first time, which is a little bit historic okare na moment ya kuweza na review the 1 year what we've been able to achieve as county government, both the county government of Meru and also the assembly. Highlight some of the great miles to make it as a county. Ni migambo ya bamwe ba MCs bambunge ya Meru bagishumiria kurita ugebwao boegeru ali rwangabana Mutuma ntwithinge nyuma yawe na rwa kwariria mbunge u bakiuganiru ali rwa mbere buruku makire kithono kya mwaka jwa 2040 bakiuga kumane na rwa rwangabana ntwithingia na jukite kanyaga gutariria mirandi ya kaunti ya Meru irethithitwe iraithite na mbere kuthithwa na kinyama thina jara kaunti ya Meru ithirite gikurukira kagitene gaka nonto mantera yonde awa yareo tubuthite more than double ya ronzire tomba kwithira tukibwithia kuma tukuringirwa kura, so there is so much that has been in the speech na ngwethikia Meru yonde awa baijona bongo nonto yena unturene ndugana muno nonto mbecheto jonde twekire ndene budget program chionde kuma agriculture kuma sport kuma education chionde gavana kuma kuitaleria he program che underway antone ja health
agwa mantu ja level 5 akuweta mantu ja theater ira already chi operational na maternity ira chi aingi ira chi kwa kuweta mantu ja governance cup ira endelete ira kuzisha bayuthi baba ingina kuweta muno mantu ja Meru Youth Service ira baketha baere ako chiringi 500. Akumba also correlate some of the challenges ira to face as a county. Early pregnancy ya anabetu baraba tekinyete miaka, it is one of the high rates ira attach mono that something should be done both at the county government level and also even as a community level. Kinya space betu baba mendiko pande batekirikia na kwarire mirandi yonde ere thithu kuma kujukia tongeria itukuona county rate tabwaga na ina mirandi mega muno na nyera thithu twele riandawe au tuthomera yonde na nekiri mbesa sufficient na rira kamerika yonde county Meru ikethena bandiko ya maeka muno mbesa itenga sign no twakumbosa for disabilities akole mantu ya hospitali ya mamire for example tukuna tena mamire ndi watarete na mamire lakini kawana kuwa hospitals yonde akomba ukiria nikenda kuthaguna services injea mantu ja gender based violence center ire gwakwa na aranjia omba kwethira kiarire mantu ja alcohol na drug abuse na kinya mantu ja teenage mothers akomba kwethira kiuga quite extensively that every teenage mother requires a second chance. Nkoroki ne barombete ngabana ntwethinkia na thirikari yawe gwita na mbere gukubia na mboike gina kiria rombete kia mirandi ya weti na mbere kenda gutigira Meru mathina jau ja mirumirite nija kwithira jakie baibo na kirete mbia kana ibasuwete mbesa cia kubwithia the department yu very muno nikenda kinyantu betu bethire batiwita kuguria kethire batu tabika mantu ina dawa mantu ni arue na nya mantu ni ya erothi nontu uyakolele ontu erothi ikuthirite kwena challenges sana no kuri ontu mwe president were ntu kwenge araua sibitari cionthe ciethece na dawa na no bwo kinyanga bana no akua kana ibwa kuimisa na ikenda ntu betu bakomba kwithira pesa zawa mambunge ya Meru gicigo mbunge kano thimenti nke report rateto cia weru ria kwarietwa ni mutuge kare Kagitene kau gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na akathite bunene MCA ba mbunge ya county wa kiuga ati ni batathereria bunene kiri gucokaniria utugi bwayo akiaria kiri rwaria rwawe rwa mbere rwa county gavana Mutuma ariuga nkuruki na ati tebara bonthe bathinikire kugurarua kana kinya gukua Kagitene gankucha neji mbere ya kweberwa gitene kwa Kawira Mwangaza gavana ujo uria withiritwe ari utongerie ne kwa Kagita kameri 8 nkuruki na ajukitie Kagita gutia mututigiri Raila Odinga na gutariria machera jangwataniro yawe na thirikari nene. The county assemblies for the Royal Society and just government of the people which is you to behold the Avram as a servant whom you are pleased to call the performance important trust in this republic. Let your blessings descend upon you assembled, and glad that you can consider all matters shall come under region in so just and faithful manner as to promote your honor and glory and to advance the peace, prosperity, and for our country and those whose interests you have committed to a change. Amen.
kurombora kirino twathina eu ya sauti tugetana mbere na twingi na ndi tariki 19 mweri jwa 10 mwaka jwa 2022 ndwa nene ni atumirirwe Meru ntukwe gavana Kawira abangite kwariria Meru gukurukira mbunge ya county na ri kwambiriria kwaria MCA Bonthe Baumaruka na kumutiga wenka mbunge ne kumau mantu ni jagarukire na kira kiathingatirire enkuchenyo cheme akairi na nusu na nyumene MCA baba para mweberia rwa narua rwa gavana Mutuma ne kirekaniro gikinene gya ntukuta eje ya mweri jwa 10 mwaka jwa 2022 rugono ruru ruthuranire ni Martin Dula. Ruharia rwa gavana Mutuma ntwethingi ya mbunge ya kaunti ya Meru nerurikanĩtie Ameru wathani bwa gavana Kawira Mwangaza urawe beru gitene mweri jwa 3 mwaka juju Governor's address ntariki ta naru miaka 3 na mweri jwa muthiru Ameru ni bakujira kaumwa kando enene kaunti neu ira yetere na mbere wakagita ka miaka 2 na mieri 5. Welcome Our Excellency Bishop Kawira Mwangaza to give a address to the other members of this assembly. Welcome, Governor. Nentuko iria Kawira Mwangaza ura wari gavana kagitene kau etire kwariria mbunge na gutigwo na nthoni nene nyuma ya MCA Bonthe Kumaruka mbunge untubura bwatumira gikaro kiu giatirwa na kumau thiri tachokera ta withire. Having no quorum in the house, I suggest that clerk will take the next tender. Tender number 3, adjournment. All our members, this assembly stands adjourned up to 25th of Tuesday, 10th October 2022 at 10 a.m. Ni kwathingatira gatagata enene ome ya mbunge eu orutere rukienda kuonania kathari kao. Meri 37 nyumene manto yumwanya thiri no kirune ibyo bitongeretikire rwari rwa mbere rwa gavana Mutuma ntwethingia gwakagita kethari mona ndarika 25 akiariria Meru gukurukira mbunge ya county na yuta tikire rwari rwa gavana Kawira gavana Mutuma ni amukirwe ni MCA bambungeu na mitaratara yonthe thingatirwa. Kuringana na katiba na mawatho ja county gavana na batere kwariria county gukurukira mbunge ore mwaka untubura butoneka kiri thirikari ya Kawira Mwangaza. We have come from far and today marks an important moment to take stock of our collective milestones. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru. Wantuko ithato muthingatano munini wa mutongeri wa Nthiguru Professor Kithure Kindiki na mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua no betete na mbere kugerana migambo na guchambania kiri kampeni cha giti kia ubunge kia mbere North akarintere mwanya cha county u nandi Kindiki ugetewe ni munini wa rais na kwao no musiasa ure munene ntere cha Mount Kenya na kwao Gachagua na bati gutiga wetwa munene wa Kirimara rutere rwawe no Gachagua na menere thirikari ya Kenya Kwanza kiuga ati rungu rwa William Ruto akenya ni bathinikite bunene na kuromba kariba mbere North kuringira kura Newton Karish ntuko ya kithurano kinini tariki 27 litamwaniki gatwecho. Kambeni sigite kia umbunge kia mbere guru no irathi na mbere guku itigarite mithenya 8 tu kithurano giki kinini gikike ateti onde aria marenda gite giki magikaga kambeni miena ngurani ya gicigo mbunge giki munini wa muthamaki wa bururi niwe Professor Kithure Kindiki agitongoragia mwena wa thirikari urugamite na Leonard wa Muthende guku akiuragia ekari akirie wa ndia muminje gukathura Muthende nigo mirandi ngurani ya uthii wa na mbere ikinyani tupatiwe bilioni nyingine 2 ya maji na tupatiwe pia stima an additional 300 million ifike 600 million. Ni kweli si kweli? Tukacheria biashara stima, tukacheria biashara maji ama mtaki maji? Maji imetosha huku. Wakati mnaambiwa mchague mbunge wa upinzani
maji itatoka wapi? Stima itatoka wapi? Mnajua ya kwamba nimesema tumeanza kuweka lami barabara kadhaa in the last 1 year, kwa sababu mimi nimesukuma vile nimesukuma maendeleo ya Kenya nzima. Mwenari wake CS wa Public Service ni Geoffrey Ruku agitesanagiria miario ate thirikari iri na muvango wa ukaira kura wa muthende ati niguo athurwe. Pia naendelea kusema ya kwamba mimi Ruku na PS wa energy wa stima ati tuko na njama ya kuzima simu wakati ya kuhesabu kura. Unajua kama umenjua umeshindwa mapema, unakuwa na visingizio ya kila aina. Ndio maana kwa sasa uko na njama ati ya kununua vitambulisho katika eneo hii ya Mbeere North. Jamani, nyinyi ni watu wa kuuza vitambulisho? Mwenari wingi mwena wa uregani utongoretwe ni Rigathi Gachagua uracera na matura na micie makivoyagira kura Newton Kariuki na kiama kia DP. Wa uguo ni mathondekete micemanio ngurani ta mwena wa Kamumo kivwai kia umuthi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mbere kurumira nteto cietu twachokera ni gicunje kia mbere kia ripoti ya mwanya ira igukuonia thabu yeria ni nyuma ya kagita gate kuraja kebebia mutambo. Nogoshwa kilori kia road show kia gugutetheria kwendia biashara yaku kana kiatho wina kio. Weru Sounds twena kilori kithongi na kithondeki kinande ikienda gukinyira muntu wonde nturene cionthe. Wenda utungata bolori ringa thimu namba 0707 065 000 na ugatungatwa. Na nonto weru neoneto kuendete na kugutia kwa customer wetu kwina offer wajukie lori yeje ukae wantumiria kiatho giaku kana biashara yaku utheri ikire Weru TV na Weru FM 96.4. Wenda kubook lori yeje ringa thimu namba 0707 065 000 kana utume email kire sales@werutv.co.ke. Notwe rumuliro wa Meru. Dhongo mesilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithondeki na utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Wakani washi. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nokanywa chai? Kinya uni ntenywa tuka mochama yuto matukangita ngacherewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Mwarokwa. Eria ne lisha turugero mai. Lisha? Obai. Ndabu. Kunda karia ka. Naoni. Nyego kwenda? Ndio. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba eria ne lisha. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
butindi ngiana kamusere Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuri ngathimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Ikiroto kia musheri wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikuracieteketie na gukarabwega uturone bwawe. Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Ata Highlands tukuragia mwana ukuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kuimenya bwega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwa ni ontuno boriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwa utea mathomone jao. Twena ngare kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimu beto ne bankadhishia guru na baije ngogi yao bwega. Ujukani bo January 2026 ibwetete na mbere. Idhare ogwatere mwana oku kanya kireskuru shetu Milimani, Kinoru, Kanatimau Campus. Nonto bo anteto nkurukiri ngathimo namba 0720 411 554. Highland Group of Schools. Better future starts here. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Huyu ni Brayo. Hii Krisi, Brayo anadai tu furaha.
alijiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Nende kama nende. Yes, ndio ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Kumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndete. Mbie wende. Mara maya wewe chokewe. Undi. Chivo. Atoto. Ndio buru mwintima ya Lea Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini Lea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima Jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano Jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na joronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Uchokere nkatho cha mwanya mutegeri no twagweta na mbere kurumira atiso cheto kiri riboti ya mwanya kiumia giki mbetekire ngwikie mwako mwanka kiri mutegeri wetu kiri mwandiki wetu wante to mutuge kare akumenyithia wengwa na migambo yawe kire atuthuranirite ngwetikia kare no kumbigwa kanyaga kanigako Ibwega beti kiri rukono rurwa mwanya dhahabu ediene mpumbete kwithira nkiriungira arimi kuma mirige na gishigo mbunge kya South Menti bedrite nkarania na bo bambira mono gitumi pombete kwithira bakiuma morimine jangi ta morimi ja kuremi kwashi bangi betha bagiutatira orimi bakawa bangi betha bagiutatira orimi boa majani bomba kwithira bagitonyera orimi bwa ng'ombe cia iria na ikwithira morimi jaja weta wanda kimeragia kuoketha moguri jarithira jagichinche kurigana ora thokwikari indi kiri urimi bwa iria bei yeyo kana moguri jaje thirite jakari kana ja maintained place kithoko igitarira jamono kwithira begurirwa litemwe na chiringi 50 kaunti ya Meru thaiji nithirite iri county ya chithirite chikiona kana chigiketheria redi ingi nkurukie ngiri magana jatantatu ontuku uko ikuga atia ikuga arimi baba ingi mono bembite kwithira bagitonyera urimi bubu na gitumi kingi ni kwithira wena kamda kanini no kwithira uki lera ng'ombe cia kwijire kana ithatu no kwamba kwithora ukiona kana ugikama nkurukie lita 50 ontuku ende nkurikani no ntu ni dhahabu utimiono ou no monko ithira ugita makinya kathumba kana gatari kendo kamiona na ikyo arimi baba kumba kwa betari mathenya jarabo kurukira tangerekano kwaga irio bibiega biandethia biria biombete kwa bikia mpanga ka bikiuma moguri jama ingi mono kwaga mbeu ya kubandithia ng'ombe ile kwithire kiuma goro mono kwaga ndagitari kari gitani bandethia bakungana na nkuruki mirimo yakomba kwitheki batonyera bakomba kwithaba betandithia ciao nitwaraniritie na thirikari ya kaunti ya Meru kuona urabomba gutethia arimi bar na urabomba kwithira bakiongera lita chedia aja kaunti ya Meru chikomba kwa chekinya nkuruki ya lita milioni 1 ontuku na gike nikyo gichunje kya mbere kya rugonoro mwanya dhahabu iriene
kaunti ya Meru Nandi nithirite rimwe ya kaunti ritongerete kirurimi bwa ng'ombe sheria ja kirimongo jo Kenya na ntuku ikauma Meru nithagire kirita nkurukia rita 600 sheria na bobu menya na baingi bakari kwithira bakirumira urimi bo arakirugono ruro mwanya thabu eriene bithirite mbari ungirite kenda menya yongwa imbia tumire batonyera urimi bo nenya na kia kumenya ni ati murimi umunini ari na ng'ombe ijiriomba ukama urita 40 gwita 50 ntuku na netu iyo rita yeria egoragwo na chiringi 50 mathabu jampo ng'ombe ijiri chethira chigitonyo chiringi 2,500 ntuku na iji nyo thabu eriene na tukithikira arimi bane bethirite bagitara mathabu ura ng'ombe iji chethirite chikibonera kigina mibukoni yao tukuthũka maja thatu na kuronka majana kuringana na iria rire kuma na ng'ombe kethe ni iria 34 ndio kama jana lecho kama ng'ombe 43 tukomba kuza tuweka maeria rarita 650 na 580 depending with the day ugetotega mutujira tutumira mutujira musinkunia kana cha mutu na nkunia tutumira kana twaringana na ng'ombe iri kuma no ng'ombe chetu china average kwa ng'ombe kuma between 25 na 40 ugawaga mathabu jau ukona muntu mugute tataka kona yeka tukuthunkomera mutu waki lakini ugataka tulite nkunia kana iyo chiringi 300 iria la tukwendia lita 600 iyo it's around chiringi 900 ogaita 300 chotikaria cha mutu waki chotikana chiringi 600 ogaita 300 chako gitabura mutu nkobonko mambecha chako king'ombe chiringi 600 no tundithitie kiuria Nandi ni kethira kuri no kujibwe yorethi bwa ng'ombe cheria ura chethirite kigarura njamwanya na kiri ukujibwo thikira arimi baba urithi bweria ibu tegemene na mono kiria usundira nyingi ndene ya Meru County ote muntu ote ng'ombe imwe kana ijiri eria onto tukwambiria ng'ombe imwe twambiria kumikama twonore gutwitira bwega tuigwa kituguri nyengi twajuki nyengi twagurenge twonora tugwita tukona o mapato ja mega na tukaigwa tugikenera tuigwa kugurenge kuma kuthomithia ngwira tuitaga gukukuria tuitaga eriene jontu tigintu kingi tutigerie gukugiumbo tutethia kiuria kinene tugucuria ni kinandi arimi bathamirite kirurithi bwa ng'ombe cheria machokyo ni ati urimi bobo karakagita thoko eria etireni kamari bakeringithania na morimi jangi jara thoko ya choto mba kumenya warima biakura na weikia thoko no kagurirwa atia na kingi urimi bobo ng'ombe cheria itikwenda withirori na munda jo munene iji niongo gire tigere ake sure guaranteed ati nyume ugoenderi teku okamari teku ukona chiringi 50 asikiro bwici alemere muntu ari anda kethani kwachi akethi kwachi mirigi mbewa getochwa iketherete bui na ndi kinya muntu akathiriria mbeca mundene nare majani turategea maga majani mono lakini kinyajo majani utiginto jo twonera nukwana jana ndi chiite 56 ulimbu ndiri ndene Meru ibu ya speak kiambere rera constant price kule chiringi 50 plus chiringi jeri bonus tutikwa ni doki mono to tekora the other part of the market ya Kenya area kali so kirago tumba matoka kenge uteginto kenge kutha ikona mbeca chiringi 50 chikwatene tiga gulimbu area tugwatanire ntuko ya rojo kere gicunje kya biere thabu eriene tone mathina jarari mibabo kurukira Keripotera ndito sheweru rea kwa rietwa ni mutuge kare. Korerwa kugwatana na matugi karentu ya rojo kere gicunje kabere kya report ya mwanya otarango kugwaterete ukabere gavana wa Meru Mutumanto Ithingia na akathite bunene MCA Bambunge County akiuga ati ni batetherie bunene kiri gucokaniria utugi bwa county ya Kiaria kiri rwari rwawe rwambere rwa county governor Mutumari uga nkuruki na atiyite bara bonthe bathinikire kugura rua kana kinya gukwa kagite nega nkuchano iji mbere ya kwebe
gukabirwa gitine gwa Kawira Mwangaza. Gavana Ojo rawethiritwe ari utongerie ne gwa kagita kamieri 8 kurukina ajukitie kagita gutia mutotiki Raila Odinga na gutariria machera jagwataniro yawe na thirikari nene. Tumiri gutamba thochi Mwankanto Nyeri ati gavana Mutumanto Ithinkia akethirwa akieja na rwaria rwawe rwa mbere KMC Bamiru ntuku ya Narua niguo karina ina ikurari na nyonta nene ya kuthikira rwaria ruru. Ladies and gentlemen, good afternoon. Nawe gavana Ojo akianjiria rwaria rwawe na njira ya mwanya irene gutia mutotiki Raila Odinga. Mr. Speaker, sir, I request that we all rise and observe a moment of silence. Kindly, let's be on our feet. Akimugweta tawethe wa wathani wa matura na chomba devolution. As the father of devolution, his vision gave birth to a governance system that empowers counties, strengthens communities, and brings development closer. Raila Odinga akiote ikiri gikaro kia Narua gavana Mutuma akiuria MCA kurikana baraba atere mioyo yao kirindwa ya kuonokia Meru kiri wathani wa Mwangaza. Again, in honor of those who paid the ultimate price in the struggle to set Meru free from a chaotic and painful past, I respectively request that we all rise for a moment of silence. Agichokeria MCA nkatho na kubaka thani untu bwa umiria bunene na kunyamara kagita karabaru jaira Meru. We cannot overlook the pain endured, the sacrifice made, and the extraordinary courage demonstrated through the true character of the Meru people, fearless, firm, resilient. You held this county together at a time when it was teetering on the brink of collapse. For 2.5 years, you stood in the gap. You burnt the midnight oil so that our people could have liberation, stability, and hope. Na ugita kinyani bekira mioyo yao gwati na kire witangugeje ya kweberia wathani bothuku. I have often asked myself, where would I be today? And to whom would I be delivering this address to if this chamber had indeed been engulfed in flames and you had all perished? That is how close Meru came to losing everything, through the unmistakable hand of arsonists. When the future historians of this county recount this chapter, the Third Assembly will not be a mere footnote. Gavana Ojo na gweteta guchokera kwa thiri Meru taginto kimwe kiragwikumiria bunene. I made a solemn promise to restore peace, unity, and cohesion, and to govern with an open door policy. Since then, we have engaged in an extensive, inclusive healing journey. I have consulted widely with members of this Honorable Assembly, members of Parliament, our Senator, Jorincheke elders, religious leaders of all faiths, the business community, and our brothers and sisters in the diaspora. As a result, today, Meru is at peace. Akigwata jamaja matunda jira joneketa kumane na ngwataniro ya na thirikari nene jara kumbana kurera ndura mukawa jwa Leopard Rock. The President has committed to offset the Kenya shillings 700 million Leopard Rock debt on behalf of Meru County. Witithwa nkathe kwa sibitali level 5 wagirithia bothoko kathumba na kinya bieni bia michetho. Gakoromone market is being upgraded at a cost of 800 million, project to be the largest market in East and Central Africa. Maua, Kianjai, Mikidori, and other markets are being upgraded to ensure clean, organized trading spaces for our people. Kinoru Stadium, a critical facility for our youth talent development, is earmarked for completion with a allocation of Kenya shillings 150 million so that it can be handed over to the county government management. Na nkuruki kire mibango ya gukinyanirio karia gembe na kinya gutethia rethi na mbeu cia kubandithia ng'ombe cha maguri ja nthe teja jonthe jakionekana untu bwa ngwataniro na kabua.
we have deliberately chosen unity over division, collaboration over isolation, positivity over negativity, inclusiveness over individualism. Our partnership with the national government is already yielding major gains. Mutuma ugitageta na mbere kurumira ngwataniro ije kienda guketha matunda ja maingi kinyankuruki na kurumira weti na mbere kienda Meru itwika ngerekana kiri kaunti ingi. May God bless you all. May God bless the great county of Meru. May God bless Kenya, and let us build Meru together. Betegeria thome ijiri ithatu cia ntumiri ciaku kurukira 2357 gukonia maoni jaku kiri ntumiri ya Governor Mutuma antukia narua. The address of Mutuma to the County Assembly today reflects a dynamic and strategic plan to spearhead development in the county. He deserves a fresh term in Moses Kubai Gachiungo. Weru TV VP Mutuma ni mwaminifu na anaendelea kufanya kazi kwa bidii, lakini ni kama anashindwa kuzuia wizi wa mifugo. Kirimi Beckham Mantere ile ure chia Egembe South. Tunambera kwaranira bautwe 23578 no namba yetu ya SMS ketho angithoma atumiri chia kuingi kirento chetu chia Weru thaithatu na nusu. Antonia Finasimana ulmeta kwa Ntinyari Kenywa mwana niri wa mathithio ni Purity Richard tanambera gukenera mibango ya Weru TV.